Dari tepungan sekali makin kita jangkau pergi kesarangan nanti original pergi ya jastum yang diusul dan satu kekuatan kantong cantik sarungan karena nomor kali kenabuh pergi lang jangkau pergi yang yayasan murder kita lang paguyuban Dramagong pergi pembekas nanti pergi Ustaz Jisila dalam hari ini semua pergi Dugrayang di tiang taler RCT Bakti mantu kering ide sang yang widiwasa melarapan untuk pengastungkara Om Swastiastu kaping ajeng mantu kering pasmeton di tiang sarang sami keluarga besar Bapak Wayan Puja sanik sumayang titiang ngaturan suksmani manah duaning titiang serang sami kapai jagalah ngarauhan ring acara karimangkin sapunika titiang puniki serang sami wantah saking paguyuban Dramagong lawas kan ringgalah karimangkin titiang kesarangan para penglingsir titiang serang sami wenten Pak Jero Dasaran Suyadnya sampun ngarauhan taler belen di tiang Gongaji Kartika ajung di tiang saking Purisroka dan taler Bliman Supadmo wenten taler Aji Yase saking Tegalalang seniman di tiang taler sudah ngeraukan di tiang atur suksmani manah taler di tiang lunas gang Risnampura menawi nenten sinamian ring tepan kadi mangkin bersiang ngeraukan dua nih wenten kap yambang taler kena para semerton sarang sami ring puri riki seneng semayang titiang pengrauh titiang kadi mangkin wantah kumantine ngaturan doa ngers titiang taler pemargin Pak Wayan Puja sejeroning jagi ungsi jagat sunia mangda sida ngemangin pemargi sene antar sene landuh sapunika sios ring punika titiang taler ngaturan doa dumugi keluarga besar iki sejeroning jagi nyangre upekara ati dua pengabenan Bapak Wayan Puja seide memargi antar labda karya sapunika titiang merasa kagiat pisan genten si peninggal Bapak Wayan Puja tur maning merasa kehilangan pisan genten duaning Pak Wayan Puja puniki wantah hangyan di tiang penglingsir kiring paguyuban Dramagong lawas sios ring punika taler ragane maestro Dramagong taler pas metuan sareng sami sauninga yen teniwang di tiang matur Pak Wayan Puja puniki wantah perintis kewentenan Dramagong dikiring Bali gitu kesarangan almarhum Midah Agung Ngederah Kepayadnya sapunika yang titiang kemanahan boyo jati tiang kemauan sarang sami ring pas motonan paguyuban Dramagong lawas seniman Dramagong sering merasa kehilangan menawi itu yang titiang kemanahan pas moton sejebagan jagat Bali
sane uning ring sosok beliau pasti ke sampun merasa duh kita merasa kehilangan kan. Duaning sosok beliau sampun saking uni kejantanan nabdaben parinikeun Dramagong sapunika. Inggih lantur ada sitiang atur titiang manjang ring para semeton sareng sami sanawenten riki ring keluarga Bapak Wayan Puja. Pengrauh titiang kadi mangkin titiang nenten makta bebaktan gitu. Titiang wantah metata dan doa tur maning manah titiang sanes susruse sapunika. Sios ring punika pinaka pengeling-eling kuentan titiang ring paguyuban Dramagong sarang Bapak Wayan Puja taler ring keluarga makta sami riki ring galah kadi mangkin titiang taler jagi ngaturan piagam penghargaan gitu. Taler punya duka cita sematra punika pinaka jatuh gitu. Yang titiang kemanahan atur-atur titiang sane tuna puniki menawi nenten-nenten pikenahipun gitu. Yang saya titiang ring yasa kertin Bapak Wayan Puja sejeroning nada Dramagong gitu. Sakewanten titiang melet manah titiang ya diastun tuna atur-atur titiang puniki melet manah titiang mandasida angin titiang bunga parisasat bunga angin titiang kuangin ngers titiang Bapak Wayan Puja dumugi Bapak Wayan Puja sejeroning jagi ngungsi jagat sunia puniki manusida ngemanggih pemargi sene becik talar sida diglis manunggal ring sang yang sangkan paraning dumadi sapunika. Sios ring punika talar titiang nunas gang renas nampura menawi sejeroning kauripan Pak Puja titiang serang sami puniki wenten kaiwangan kesisi peninggian papinah utawi para parilaksana sanenten menawi singsal titiang nunas gang renas nampura kenten. Inggih para semeton sareng sami senek semayang titiang wantah maupun nguatur purun maupun nguatur sareng sami riki ngiring ikhlaskan kepergian beliau kenten. Duaning puniki wantah pengeman ida sang yang widiwasa kenten. Taler pemargin Pak Wayan Puja kenten. Iraga sareng sami puniki nenten presida jagi walat kare jagi namaken kenten. Duaning punika wantah kadi bawas titiang wau pemargin Pak Wayan Puja kenten. Iring ikhlaskan sareng sami kenten. Inggih wantah kadi punika titiang bersedia yang maupun watur malih pisan titiang nunas gang renas nampura sajeroning pangrauh titiang sareng sami riki menawi wenten kaiwangan paribasa utawi parilaksana titiang sanen patut banget pinunas titiang maneredang parasmaton riki sareng sami ngampurayang sapunika. Inggih wantah kadi punika puput titiang untuk parang santi. Om Santi Santi Santi. Pak Rusna sareng keluarga makasami titiang puniki saking paguyuban Dramagong lawas kadi atur semeton titiang senewawu sios ring piagam titiang wenten aturan merupa punya duka Sumatera kadi bawah senewawu sampunan isinya yang dilihat nilai suksmana senewenten riki parisasa titiang saresami manah titiang susru sebakti sareng Bapak Wayan Puja pinake paiketan pasemeton titiang sareng saking rin kenten. Nggih maneledang wantah pinake jatuh kenten nggih ampurayang pisan. Ya, jangan ikut. Tahan 1, 2, Nanti tapi sampun sareng wau pemargang sareng paguyuban drama lawas ampun riki gedang ikan sebenarnya. Tapi malih kesareng ngaduk doa inspirasi nanti ini penghargaan Minatnya belajar Pak Puja lagi lagi. Dia tak panggil, tak panggil. Mugi-mugi ida sangang widi sangang ngawalas. Suweca Pak Puja badal pasar sami mangna nawarna ilmu margi sekali iki.
kita yang mau pilunas lagi dasarnya Makawi mangna paguyuban dan itu terus kadang tapi bahasane nggih aduh kemargian tak nggih sebelum sebayan tak ke apresiasi penuh niki nggih salar atuh bawahan titiang menawi ring papan titiang saking ini nyarangin ngisi datang sami baik ring drama ring menawi taler wonten keiwanganipun nggih ledah sinampa tidak jadi tapi wonten jantulan ragane nyoloko sampai patakna pun kadang keras bawa basangna bawa nggih kalau itu semua karena ini wanta hambeunikeun harus sudah matur semua Dosa Bapa marga iya mampu mirip sebuah pemenang mampu karena mau jamu itu mampu kewalan dihampir di sentana mampu ada di bawah melah-melah di bapak marga jalan mampu magi boleh gana bakti pengeras titian maka jangan jangan dipercepat tuah bisa permanen ngeras titian pegangan mampu apa ngelah mampu menjalan mampu ya sayang titian iya diastun buka gitu dari ngomong hidup yang ini di cepat dari bapak mati dong yang ingat aku bapak iya sang piana kucuk berayo warga bapak di cepat dong asa pengajukan dia pada kita bangsa Jawa dia ikut sekali pelawan ini asa asuh seluruh sebayangan aku itu ada panggilan bapak ya sekerti bapone lita iya narawasan dia wah tadi rasa menjambiku iya sekerti bapone ngajak piana cucu kadang wargi mekejang pemegas seniman ramangkung hanya ada di jaga mampu sing sido bejang walas di mampu Titia sami nunas angin ribuan mampu kewalan doang mampu mati lo kenyataannya sing dia suwa-suwa tidak bakal mati kita mampu mulia pengeras titik yang disekala itu mampu ayo asal ini ke presiden Kapolda dan mau dilatih karya si Dewan Bapak nyucur semuanya loka berpegang di jalan Om Santi Om Santi
yang ngambel Nggih. pasti Nggih. hajangnya guys. Nggih. Nggih. Tapi wastane kirang langkung sekedar wawu kirang bapak. Nggih. Nggih, dua enak. Sareng-sareng.